Cek, cek. Shalom. Selamat hari Minggu mah hubata haganupan. Tarpuji ma Tuhan simada goluhta natotap maka somani hita das bani panorangon. Model kebaktianta model C. Imasuki hitama na minggu na parlobe dop epipanias. Topik mingguan harosuh ninai bata igoki ibagas Yesus. Hata hapor sayaon nai pake hita aima nia seanum. Tema kegiatan GKPS tahun 2020 tolu hasadaon pakon pangidangion namar buah. Subtema marmalas ni uhur mahita pataridahkon buah ni haluhanta anjahaga be pasu-pasu i tongah-tongah ni gereja, masyarakat, apa negara. Tandani nadop matoras hapor saya onta. Pasir sir hitama uhurta, buka hitama ibadahta, ibagas namar terima kasih, pakon marmalas ni uhur, laho mamuji Tuhan. Sonari, liap mahita saat teduh. Amin. Riap ma hita jongjong. Puji hita ma Tuhanta. Mandoding ma hita humbani buku haleluya nomor 56 bait sada pakon bait 2. Ibagas goran ninai bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondo ina pasing, sito palangit, pakon tanohon. Amin. Napuji manai bata, Bapa ni Tuhan Yesus Kristus, nadop mamasu-masuhon bata bagai ni pasu-pasu partonduyon hun nagoriatas, ibagas Kristus.
Itotapkon hinando hitabani. Gabe anak na iyain ni marhite Yesus Kristus, mangihutkon rosuh ni uhurni. Gabe puji-pujian bagi hidup ni uhurni, namar muliain, nanyokon ni bata ibagas nama penolongan ini. Ibagas iya do dapot hita haluahon marhite darohni, aima hasasapan ni panlanggaron, domu hubani habayakon ni idop ni uhurni. Nakuda binerehon ni bata ibagas sapentaron apa haluhur. Ipabotohkon bata Rusia ni sura-sura ni uhurni, domu hubani haputusan ni uhurni, nadop tinotaphon ni hinan ibagas dirini. Isarahon do magukot na bararangi, pasadahon haganuk na ado, nagagatas kapanakilan sa sanoon. Iturun ni sada dulu, ay mang Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita. Terima kasih ma isombahkon hanami hubamu Tuhan. Nadop man layak-layakon bagai ni pasu-pasu pertonduyon nahun surga. Gabe itanda hanami Rusia ni sura-sura nadop tinotapkon muhinan ibagas hanami. Indona ita iha terima kasih kon hanami marhitai parsombahan namion. Halani ai ondos bamu mahaganup hanamion. Pasadaham hanami ibagas pamujion nasitong hubamu. Halani doma tongon ihopkop ham hanami. Marhitai anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Ukap hama uhur pakon pikiran nami. Aselambin iridah hanami haganupan hinadear ni habayakon ni idop ni uhurmu. Nagabe hagoluhan ben nami. Jalo hama tonggo pakon pamujion namion, ibagas gora ni anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sai puji ma Tuhan nai bata nasangapin, nama nobus hita perdosaon. Mandoding mahita humbani buku haleluya nomor 400 tolu, bait sada 2 pakon bait tolu, bani bait patuluhon riap mahita jongjong. Nama
martonggo mahita sopotkon hita ma dosata hubani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami, napasing jana pargogon na sotarimbang, ibagas unduk apa toruh ni uhur, roh doha nami masopotkon dosa nami na bagalin, gati doha nami lang martenger ni uhur hubamu, maruhur sangsi, janah taruyun bani namasa itanoon. Hotop doso ya pakop-kopon muin huben nami. Lang humbani gok ni uhur nami makaholongi ham. Hapasingon pakon hasitungan mupe gatido ipabutak hanami ibagas diri nami. Ay mahalani hagalekon pakon hurang ni haporsayon nami hubamu. Bani haganupan dosa namiin, marpangulaki mauhurmu huban nami, ibagas Yesus Kristus si hopkop hanami. Riap mahita mangindo. Ham Tuhan naibata, paridop ni uhur apa parholong niati haganup hubani jolma. Ihasiholi uhur mudo asimanggolu hanami ibagas holong, damai apa halayakonmu. Tapi gatido hanami lang mangasup mandalan kon in dopak hasoman nami. Hasadaon itongah-tongah nami pe lape songon na hinarusuhkonmu. Wei do halak na hiranan bani buah-buah ni haporsayaon nami. Hajong-jongan nami selaku garam pakon panondang. In pe gati do langi hagoluhkan hanami. Bani haganup hahurangan pakon dosa nami in marpanganju maham ben nami. Riap mahita mangindo. Ham Tuhan naibata Bapa nami, simada kuasa apa nagok hasitongan. Doma ipilih jana ipapasing ham hanami marhitai anakmu Yesus Kristus. Tapi gatido lang hajong-jongkon hanami pandiloon apa persuruhmu in. Pikiran apa horja nami ari-ari pe, gatido lang songon na hinarusuhkon iuhurmu. Age pasu-pasu na bineremuin pe, gatido ibahen hanami gabe nalaho manundalhon ham. Rosi tanggung jawab nami, laho manramotkon na tinopamu, marhitay na malastarihon lingkungan hidup, ay pe gatido lolay hanami. Bani haganupan panlawasion namiin, idop mauhurmu, sasap hama dosa namiin. Riap mahita mangindo. Ham naibata, ilot mahurmu baku pardusaon. Tangar anjaha haporsaya hita mahata ni naibata, bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Martuah mahalak nadop sinasap panlanggaroni, nadop ni rukup dosani, marhitai martuah mahalak anggoseng ihira Jehoba hajahaton. Ibagas holong ni naibata,
doma isasap haganup dosata halaniai pataridahkon hita ma tanda-tanda ni pargeluhan na bayu hasangapon ma bani naibata ibabo. Amen. Mandoding mahita humbani buku haleluya nomor 320 bait sada das hubani bait tolu. Tangar hitama hata ninai bata natar surat bani pesalmen 20 siah ayat sada das kubani 10 sada. Hamuliaon ni Jehoba ibagas longgur. Pesalmen ni si Daud. Bere nasyama bani Jehoba nasyam parnagoriatas. Bere nasyama hamuliaon pakon hagogohon. Bere nasyama bani Jehoba gok hagogohon do sora ni Jehoba. Gok do hajombuton bani sora ni Jehoba. Sora ni Jehoba do mamonggolhon hayu ares. Naima Jehoba do nama monggolhon hayu ares i Libanon. Ibahen do silia malupat-lupat songon anak ni lombu. Libanon apa Sirion songon anak ni horbo jalang. Sora ni Jehoba do manjimburhon apui. Sora ni Jehoba do mambahen dugur halimisan. Idugur Jehoba do halimisan kades. Sora ni Jehoba do mambahen mangorui balua. Anjaha leseng do ibahen tombak. Anjaha irumah ni Jehoba haganup do makatahon hamuliaon. Marhotak do Jehoba iatas nibah marbagal. Marhotak do Jehoba songon sadokah ni dokahni. Jehoba do membere gogoh bani bangsani. Jehoba do mamasu-masu bangsani ibagas damai. Martuah do nama nangar hata ninai bata anjaha nama rimbagas konsi. Amin. Tarboge ma sorani Tuhan bae haganupan bangsa. Ase martambah napor saya hubani Yesus Tuhanin. Mandodik mahita hubani haleluya nomor 376 bait sada das hubani bait opat bani bait popat kon riap mahita jongjong.
Saksion hitama hapor saya ontain, songon na sinaksion ni haganup halak na porsaya bani sabta noon. Au persaya bani Tuhan Yesus Kristus nasasadain, anak sasada ni bata, naik timbul hon bapain sanggana bedong duniaon. Naibata humbani naibata, nalihar humbani nalihar, naibata nasitong humbani naibata nasitong, naitubuh kon lang naitopa, sisada hadirion pakon bapain, marhitayhon sidoi jadihon haganu, halani hita jolma pakon halwahon tado susur ia nagori atas, nagari daging marhiton dinapasing, humbani si Maria sanganape haliapan, anjahat jaga di jolma, na barsilangkon makokop hita bani panor ng si Pontius Pilatus na manaro na parngit jadi kanon anjar pula menggulur dengan keluar menurut kon suratin naik di surga anjar undur isyamu dibakarin jangan mulak magira makasana masangakon lau mau miharat menanggulur kapan odok mate sing dong ujung ni harat jaon ni ang persaya dan pasing Tuhan jana si pagolu naroh humbani bapa pakon anakin si sumbahon jana si pasangapon rapkon bapa apanakin nadop marsa marhiti nabi-nabi au persaya kuria persana pasing apanja apostolis au manaksihon pandion nasasadain bayan hasapan ni dosa anjaha mangarap doa bani perpohon ni sangalan mati pakon bani hadul si magira. Amin. Mandoding Mahita humbani buku Haleluya nomor 246 bait sada bait opat pakon bait 5.
Shalom ma hubata haganupan. Isesei hanami nasiam na pertama on ope hadir beribadah pakon kuria di KPS Cililitan. Selamat datang ma ya tahun hanami hubani nasiam. Penegasan warta bani minggu pertama dop Epipanias 8 Januari 2023. Naparlobe dak danak tubuh. Doma ilayak-layak kon na ibata sada nyombah na boru itongah-tongah ni keluarga Bapak Effendi Sinaga, Inang Boru Purba, bani hari Selasa 27 Desember 2022, di Rumah Sakit Restu Kasih Jakarta. Sehat don nyombah ai sonai homa age na toras nipe. Napa duahon? Doma ilayak layak kon na ibata sadan nyombah dalahi, itongah-tongah ni keluarga Bapak Sugianto Nainggolan, pakon Inang Reni Boru Purba, bani hari Selasa 31 Januari 2023 di Rumah Sakit Siloam. Sehat don nyombah ai sonai age nama toras nipe. Napa toluhon? Doma ilayak layak kon na ibata sadan nyombah dalahi itongah-tongah ni keluarga Bapak Boris Girsang bani hari Jumat 6 Januari 2023. Sehat don nyombah ai sonai age nama toras nipe. Namangihut, namar tugas bani ibadah minggu 15 Januari 2023 Aima seksi Bapa, bani ibadah pagi, pakon ibadah siang. Janah bani panorang ai, sihol dhoma seksi Bapa, laho men sosialisasihon program kerja nisidea bani tahun 2020 tolu. Namar tugas bani minggu 22 Januari 2020 tolu, bani ibadah pagi aima seksi sekolah minggu, ibadah siang seksi nama poso. Janah sirsir mahoma nasiam seksi sekolah minggu, pakon seksi nama poso, padaskon program kerja nasiam tahun 2020 tolu. Humbani kategorial seksi nama poso. Ibahendo pendataan ulang nama poso GKPS Cililitan. Hubani nasiam nadop terdaftar untuk memperbaiki database seksi nama poso. Silahkan mendaftar ulang melalui link nadop ipadasni sekretaris nasiam. Aseboy hubungi sekretaris ni nama poso Aima Mega Saragi. Hubani nalapeh mendaftar pemuda na baru roh hakuta dom beribadah i jemaat on boy mendaftar melalui sekretaris jemaat melalui sekretaris nama poso Peboy Nova Saragi. Nama poso bani kewajiban nasiam tahun 2022 aima mengenai iuran 120.000 per tahun. Tetap adong nasiam nama poso sihol padaskon iuran 2022 boima ipadas hubani bendahara nama poso. Humbani seksi Bapa. Haganup anggota seksi Bapa nalape memberi iuran tahun 2022 bahat ni 120.000 rupiah per tahun boima ipadas homa hubani bendahara seksi Bapa ataupun melalui koordinator sektor 1 das hubani onom. Hubani hitahaganupan kurian itu hanta na membain janji iman sanggah pesta Bapa nalape padaskon siluah ni ai hukuria boima ilunasi hita melalui bendahara kuria. Namangihut hubani majelis nalape mendapat susukara tahun 2020 tolu boy ihubungi nasiam sekretaris jemaata. Adong dohoma undangan hubata humbani Natal PGI. Nasihol ya dongkon bani 13 Januari 2023 i lapangan Epopat Ancol. Ise-ise nasihol menghadiri Natal on boy berkoordinir pakon sekretaris jemaat. Namangihut undangan sermon hadumuan pakon bona tahun majelis parhorja jemaat. Bani hari Sabtu 14 Januari 2023 sihol ia dongkon do pesta bona tahun majelis parhorja pakon keluargani sa resort GKPS Cililitan 2023 pukul 9 WIB
sampai selesai, Marianan i GKPS Cililitan i gereja taon tene. Sermon hadomuan secara sort Cililitan. Ya nani GKPS Cililitan on. Ijai membahas mengenai ambilan patak kaskon ambilan untuk tanggal 29 Januari 2020 tolu. Mengenai penegasan warta keuangan. Boy doholi idah kita bani warta untuk lebih jelas nih. Anggo ijoan hanami pada skon secara garis besar nih dohasa. Penerimaan tanggal 1 Januari sampai 7 Januari bahat nih 12.477.000 rupiah. Pengeluaran 4.573.000 rupiah. Ihimbau hubat tahaganuk pagori ni kuriaon. Atap adong hita nalapi padaskon kewajiban tabani tahun 2022, baik itu berupa persembahan bulanan, diakonia sosial, pati-patian majelis untuk kas kuria, atau kontribusi sektor untuk kas kuria, siluah pesta kategorial, boima ipadas hita melalui bendahara kuria. Aima penegasan warta bata sadarion tene. Domu hubani himbauan ni PHMJ sadarion seksi inang sihol mensosialisasihon program kerja 2023 ikuriat taon. Songan adop idah kita bani slide. Program kerja dan anggaran seksi inang GKPS Cililitan tahun 2023 tetap merondolan hubani tema GKPS dan subtema GKPS. Anggotema tetap sama dengan tahun lalu, subtema yang berubah. Jadi subtema kita tahun 2023, marmalas ni uhur mahita patadidakon buah ni halwa honta, anjaga bepasu-pasu itongah-tongah ni gereja. Masyarakat, apa negara, tanda ni nadok matoras hapor saya onta. Slide selanjutnya. Anggo program kerja ni seksi inang secara garis besar opat dohasa inang. Na pertama aima persekutuan atau koinonia, na paduahon kesaksian atau marturia, na petuluhon pelayanan atau diakonia, na upathon aima daya dukung dan dana. Ahado kegiatan ni seksi inang bani masing-masing poin nok kanayay. Na pertama aima persekutuan. Anggo persekutuan on, kegiatan namin na yadongkon aima PA seksi inang. On rutin yadongkon setiap hari Rabu. Halani tahun na lewat kita masih kombinasi offline dan online. Tahun 2020 on malas uhur, domaboy hita mar PA offline. Bani kegiatan PA on, ada ibadah, diskusi dan sharing bersama dengan full timer. Jana irencanahon bani tahun 2020 on dibuat sistem RTD atau round table discussion per sektor. Janah materi ini holi humbani full timer. Rencana pembukaan PA atau yang disebut hanami holi bona tahun aima 1 Februari 2023. Kegiatan namangihut aima penjematan sosialisasi tema subtema 2020 tolu na ipadas ni holi full timer. Slide selanjutnya. Kegiatan napaduahon aima pesta inang atau yang disebut dengan Hari Perempuan Internasional. On holi ipamasa tanggal 5 Maret 2020 tolu. Janah bani kegiatan on mungkin sebelum hari H nomor tugas holi bani pertongguan rumah tangga aima seksi inang. Piga-piga kegiatan nasihol ibayanon ni seksi inang bani perayaan pesta inang aima busana simalungun hubani haganup inang, kemudian fun day gerak jalan lomba memasak kunjungan kasih, fun day H-1 merangkai bunga, dan pada hari H pengumpulan dana siluah pesta inang. Dana untuk pesta inang ini sekitar 15 juta. Next. Makrab seksi inang. Pelaksanaan ini 28 Pakon sampai 29 Oktober 2023.
kegiatan selanjutnya aima kesaksian atau marturia. Bani poin on, seksi inang mengikuti ibadah pertonggoan, ibadah rumah tangga, ibadah pengapohon, atau peadong sonari ibadah khusus hubani inang Naomi. Untuk ibadah inang Naomi, seksi inang mensubsidi dana untuk kegiatan nisideon, tingkat jemaat dan tingkat resort. Next. Ya, napaduahon perayaan Kamis Putih Paskah Jumat Agung. Anggoon seksi inang berperan atau mengikuti ibadah sesuai dengan ikutan dari majelis jemaat. Kemudian bani Paskah secara rutin seksi inang bertugas membagi hon telur Paskah. Nah, mengikut kegiatan di inang aima Natal inang. Natal inang dong do tingkat resort, tingkat jemaat. Anggo tingkat jemaat biasanya kita bergabung dengan seksi Bapak. Nah, mengikut persekutuan oikumene, menghadiri undangan kebaktian oikumene, Hari Doa Sedunia HPPGA untuk HDS 2023, tuan rumah adalah GKPS Cililitan. Nah, mengikut persekutuan inang GKPS, Pertupuan Inang Resort Cililitan, anggok bani kegiatan on, seksi inang jemaat Cililitan bergabung dengan resort dan mengikuti kegiatan bersama resort. Next. Pelayanan atau diakonia. Kegiatan seksi inang bani poin pelayanan on, aima penggembalaan, kunjungan kasih. Nah, pertama mengunjungi inang yang sakit rawat inap. Nah, paduahon kunjungan kasih ke full timer ini bergabung dengan inang resort. Nah, petuluhon memberikan tanda kasih ke RBM. RBM ini inang ada di Sumatera. Janah doma ongga seksi inang mengunjungi on. Kenapa kami untuk berpartisipasi dalam memberikan dana halani inang asa ibu toh kita riap. RBM itu adalah suatu badan GKPS yang sangat membutuhkan uluran kasih kita karena mereka itu menangani anak-anak disabilitas yang perlu topangan dana. Jadi program seksi inang do bahwa tahun 2023 seksi inang menjadi donatur tetap untuk RBM. Nah, paduahon aksi kasih on secara situasional doan tene boy merdalan boy lang tapi haganupan on merdalan sesuai hubani ibotoh bagas botoh ni PHMJ. Kemudian kewajiban diakonnya ke resort dan pusat. Next. Daya dukung dan dana. Anggoon meliputi kegiatan rapat pengurus, rapat anggota dan resort. Rapat pengurus diharapkan minimal 6 kali setahun untuk membicarakan progres kegiatan seksi inang tahun 2023. Kemudian rapat anggota diadakan Januari dan Oktober. Biasanya rapat anggota on padaskon evaluasi program kerja, pakon rencana program kerja. Resort diadakan bulan Februari dan November setiap tahunnya. Yang garhon hanami dumahijon dana 3,5 juta jika ada kegiatan-kegiatan yang tidak terduga tetapi mendukung kegiatan seksi inang. Bapak inang haganupan hinahulongan nihur. Nai mabueni program ni kerja seksi inang. Tidak lepas dari dana. Ibagas ai ipadas kanami ijon bahwa sumber dana ni seksi inang aima iuran anggota 120.000 per inang per tahun. Napaduahon humbani kolekte pesta inang aima bulan Maret. Napatuluhon galangan PA. Napatkon penggalangan dana pesta inang bulan Maret aima sanggah pesta inang. Namangihut aima bagal ni uhur ni kuria. Jadi angguidah kita total anggaran yang dibutuhkan oleh seksi inang tahun 2023 110.436.000 rupiah. Saya pergogohi Tuhan mahitaganuk kuria as terlaksana program ni seksi inang on ibagas
na torsa marhadumuan bani rosuh ni Tuhan. Sonai matugah-tugah humbani seksi inang, sonari martonggo mahita. Ham nai bata Bapa, pakon anakmu Tuhan Yesus Kristus, apa tondui na pasing, marmalas ni hurdo hanami kuriamu bani panorang on, halani hapkon hanami do panramution pakon panogunogunmu hubanami, rosidas bani panorang on. Bui usi hanami riap memuji pasangapon ham, marhitehon ni ibadah nami nuan. Elek nami Tuhan, say pasorap hamaton dimuna pasing in huban nami marsada-sada, asiboy tongtong iarusi hanami rosuh ni uhurmu, janah marpangabak na talup ilobe-lobemu. Tuhan, bani ari-ari na salpu, itambahkon hamdo malas nihur bani kuriamu on, marhitehon ni layak kon ham, niombah na boru, age nyombah dalahi bani kuriamu, marpasu-pasu maham ale Tuhan hubani keluarga na dop manjalo pasu-pasumu na bagalin, ase sehat-sehat si dia haganuk ibagas na pagodang-godang nyombah ni, janah gabi nyombah hinarasukonmu si dia haganuk. Ale Tuhan si hopkop hanami haganupan, doma ipadas seksi inang ihuriaon, aha nagabi program kerja bani tahun 2020 tolu. Pargogohi ham hanami ganup kuriamu, asiboy idalan kon hanami horja pelayanan in. Romban bani rosuh ni uhurmu. Saya terpuji termulia maham Tuhan marhitehon ni pelayanan ni seksi inang ikuriamu. Sonai age hubani seksi Bapa, seksi sekolah minggu, age seksi nama poso ni kuriamu. Nasihol padas kon program kerja ni sidea bani minggu 15 Januari pakon minggu 22 Januari. Ham manatongtong na mempergogohi sidea bani horja pelayanan ni sidea. Tuhan, bani panorang on, sihol do uhur nami lahu manjalo hatamu nama pasing in, na ipadas ni Bapak Pendeta David Hasumbayak. Hamma na mempergogohi uhur, pakon pikiran nami haganup kuriamu, ase yerusi hanami, ahanay harosuh kon ham, marhitay hatamu nama pasing in. Tuhan, mangelek hanami hubamu, pasu-pasu ham haganup kuriamu, terlebih na melayani sadarion, Bapak Pendeta nami, Bapak Pendeta David Sumbayak, si paragenda, si Boan Doding, tim kantoria, age pemusik pe. Terlebih Tuhan secara khusus itonggohon hanami, hasoman nami na menjaga gereja on, na tongtong mempersiapkan tempat ibadah nami, bereham mahubani hasehaton na terlebih Tuhan, age bibagas perbedaan nami, tetap hanami sada, lahu memuji pasangap konham. On matonggo pakon elek-elek nami hubamu Tuhan, na iondos kon hanami hubamu, ibagas goran ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus si paluah hanami. Amin. Bani namartonggo hanami hubamu Tuhan, bahen hamma hanami pambalosi bani ganup rosuhmu. Mandoding mahita humbani buku haleluya nomor 307 bait sada pakon bait 2 bani bait paduahon riap mahita jongjong. Oh
mahita. Marulakulak hanami makatawan terima kasih hubamu hamba panamin di surga. Bani haganupan pasu-pasu pakon panramotionmu huben nami. Humbani rumah nami be nasogot rosi bani panorangon. Bani ibadah nami dum mamardalan sebagian Bapa. Dum mahumani tangarhan nami ting-ting. Dum mahumani ibadah sanami lagu puji-pujian nami hubamu. Sayando haramain pamalaskon urmu. Tokinari sihol tangaron nami ambilan Tuhan. Ramotkon ham hanami hadir maham bagas urnay marasada-sada. Marhiti tondungo na pasing na mga jari na mga mangiring manugunugo nami bani ibadah nami on. Bapa na surga bani panorangon martungguhan nami Tuhan. Hubani orang tua nami na lansia. Tuhan paragogoham sidia bani masa tua ni sidia bani haganupan segala ahapene hapkun sidia bani akulan ni sidia ulang gabein sidia manjani mandau sidia humbamu tapi ase tetap mapaorotkon in hubamu Tuhan Yesus hasomani ham sidia bani ari-ari ni sidia ase tetap sidia marmalas ni uhur mamuji pakon pasangapkon ham sonai homani ageni keluarga naman ramotkon namang ramot mangurus sidia tong beri ham tongon Tuhan uhur na hormat humbani orang tua ase tetap dia menghargai orang tua nami na lansia Bapa ni surga martonggo dohamani hanami bani inang Naomi Tuhan bani kesendirian ni sedia mengelola rumah tangga ni sedia nalang adong hasoman ni sedia marbual bagi hagala persoalan ni sedia hadir maham Tuhan bani rumah tangga ni ase hama tong pangadua-duan ni bani ganup segala persoalan ni adapi ni sedia ase tetap sedia marmalas ni uri bagas haganupan horja ni horjawan sedia mar pasu-pasu ham Tuhan bani horja ni sedia sunai humani ageni ombah ni sedia ase tetap mar pangarapan hubamu ulang itadikon ham sedia Tuhan ase ulang mandole sedia bani kesendirian ni sedia tapi saya tetap maha marianan ibagas urni sedia tong ha menjadi harapan ni sedia bani guluh ni sedia si ari-ari. Terima kasih Tuhan martonggo dohomani hanami bani natading maetek hama tong menjadi orang tua bani natading maetek Tuhan tong pargogoyam ia bani haganupan segala penai sihol ni uhur ni lo sihor janon ni asiha somani ham ia marhiti tondu muna pasingin ase hama tong namar mudu-mudu si bani parguluhan ni. Terima kasih mabumu Bapa. Martonggo dohomani hanami bani perekonomian ni jemaatmu. Na bani panorangon Tuhan buedo jemaatmu na bani hahurangan bani horja marhitehon ni na masa bani 3 tahun na salpu. Tuhan persaya duha nami lang paturutonmu haganupan kuryamuin mandole halanin tapi pargogoi ham sedia. Pargugiham hanami haganupan bani nama sarihon guluh nami ase tetap hanami bagas dalanmu nama pasingin ulang hanami malembang humbani laka-laka nedop iton Tuhan ham tapi ase tetap hanami mar pangarapan hubamu bani haganupan segala horja ni horjawan hanami padoh kam hanami humbani pandolian padoh kam humbani parmaraan tetap maham ibagas uhur nami marsada-sada keluarga lepas keluarga pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa na surga martonggo dohomani hanami bani pemuda-pemudi nami bani haganupan persoalan pergumulan ni sedia ni hadapi ni sedia bani nalo daputan horja Tuhan tong parmudu-muduham sedia bani horja ni sedia ulang taruyun sedia bani horja ni sedia bani dalan lakah nasong harusukon ni hurmu tapi ase tong masedia bani horja ni tong maramut kon ura papakiran ni sedia tetap maronjolan hubamu. So na humbani ibe pemuda namin nalapi dapotan horja Bapa. Tong ramot kon hampa tuduh kam sedia bani horja sesuai bani ilmu nadop ijalo sedia. Berham tongon sedia pangarapan na humbamu. Ulang sedia malembang Tuhan, ulang sedia makorjawan horja nasong yarusuh kon ni hurmu. Tapi asa tetap mas dia marondos hubamu mangindo pangurupion hubamu. Patuguh kam hapur saya ni sedia Bapa pitah kubamu. Terima kasih Bapa Bapa sona hegeni pemuda-pemuda nami na pantas na
Bani usia na pantas mendapatkan jodoh atau pasangan hidup Tuhan. Bani tahun baruan mengilik doa nami hubamu. Ase patuduh kama tongon Tuhan isi do pasangan hidup ni sedia marasada-sada. Ase ulang sedia Tuhan malembang humali dalam muna pasingin. Tapi tetap ma harusuhmu mana saut hubani sedia. Patuguh kamu huma perusaya ni sedia. Ase tetap sedia mar pangarapan hubamu paima hon janjimu hubani sedia. Persaya Tuhan nami lang ipaturut sedia, ipaturut ham sedia terpunjung lang dong pasangan hidup ni sedia. Terima kasih mabamu Bapa bu idope panginduan nami ilobe-lobemu. Tapi aganupan ini bagas botohmu ahana perlu huben nami. On ma tongko elek-elek nami hubamu. Jalo hama nami pakon tongko elek-elek nami on ibagas goran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Riap mahita martonggo marhita yung tonggo na niya jarhon ni Tuhan Yesus hubata. Hamba pa namin na Mariana na Goriatas sa napasing magoranmu. Say roh maharajawanmu, say saut maharosog ni urmoy na gurtumon songon na Goriatas. Birhama ban nami sa dariwan hagaluan ari-ari. Sasapham na sa nami songon panasap nami. Banido sa niya songon ng mardo sa lupak nami. Ulang hanay bubiham para paralajon. Daloham hanay bani pangago. Ay hamli si mada halat jawan. Pakong naguguhon. Apas sangapan sa luka ni luka ni. Amen. Pai mahita ngarhita ambilan, mandoding mahita mbani buku haleluya, nomor 140 tolu, bait sada, bait tolu pakon, bait 5.
Martong kumaita. Dami na humbani na batama. Na mangatasi uhur apa pikiran. Inma na maramotkon. Ibagas Yesus Kristus Tuhan tain. Amin. Ita haganupan na niargani Tuhan ta Yesus Kristus. Nagabi ambilan bata inma na tersurat bani. Matius bindu tolu. Ipukah bani ayat 10 tolu. Yujungi bani ayat 10 pitu. Diar ita haganupan kuriani Tuhan. Asibasa hita maon margatihan. Hanami na parlobe nasiam na paduahon. Bani ayat 10 pitu. Riap hita mambasahon tini. Para suhur dumadong by slide. Asipuka hita mambasahon. Matius bindu tolu ayat 10 tolu da subani ayat 10 pitu. Ididi si Yohanes Tuhan Yesus. Ijia Roma Yesus hun Galilea hubah Jordan. Lau padidihon dirini hubani si Yohanes. Tapi ibalo si Yesus ma iya. Paturut masonai lobe. Ay sonai do patut hitam maggoki sagala hapitoron. Jadi ibalo si ma. Lanjar nini sada sora mahun naguri atas, ondo anak haholongan ni uhurhu, marosudo uhurhu mangidasi. Amin si barjai madasni, oras mabata haganuban, oras mahubani nasyam nalansia, najadul nalansion, iya. Mana tahu dop ko si mangidaw nagantingan lupa lansiani. Horas mahubani na siyam inang. Iya, jado inangon. Masih inang. Otik do inang. Anak boru ganuban. Horas mahubani na siyam inang. Oh, tambah otik nari, malah suhur. Kesadaran diri mulai tumbuh. Horas ubani na siyam inang. Ni John kan tambah sih. Horas mahubata bapa. Oras mau bata baba. Lang pwede gabi baba. Atap opung maganuban. Oras mau ba dinasyam nama poso. Otik. Inang otik. Bapa otik. Nalansia otik. Nama poso pe otik. Ape John lebih hurang 1000 halak. Oras mau bata na merasa muda. On peotik. Ay nama uado hitawon. Jati diri ini pehurang. Merasa ini pehurang. Nah, oras mau batan na merasa muda. Iya, on ma. Apalagi na lansia. Merasa umur boleh matua tapi iya semangat kan semangat muda. Amin. Ita haganupan kurian Tuhan. Kebetulan, lang kebetulan. Au tubuh i daerah Deli Serdang. Dong do pribasa na makatahon daerah nami ay. Tak kenal maka? Kenal pun belum tentu. Jadi dari menai jape. Upaksahon mah diriku, upatanda mah ini. Angguguranku mulai tubuh tardidi. Tapeon pandita ijia goranku David. Lapi dong penditaan itu nih. David Henrico Saragi Sumbayak. Hebat Sumbayak, hebat juga nupan, amin. Halani buru Sumbayak, marga Sumbayak mungkin ay sokon nator kontak kotik. Nah, kanay itu kan. Habis sebutulan hebatan dua lah kanay itu kan. Cuma izin tubuh bayak ia malah suhur. Inang naman bukon. Boru purba si langit.
Oh, ya si malungun matongon. Ang gudong na mamboto kan otik. Oh, si malungun mapas. Iya. Dana aw man ni ombah na susah siolan bay inang. Dukah-dukah lang buyaw siolan. Alani ijinu tatap langit sombu masiolku. Alani inang kubur purba si langit. Ya, karena itu kan. Jadi dong otik siolku tatap melangit. Widah ma bohini boru purba si langit ay. Sombuh masiolku. Ay do maksud nigi. Si do nagabi anak durhaka. Apalagi pandita duaw. Karena itu kan. Dong dotong siol ni diri baik inang nama nubukon. Jana inang sin rumahku. On lang boy ibuan hita menonton bola. Alani ang gu panonton bola, pakon pemain, siol gol. Ang gu boy gol terus, ang gu inangon lang, neng gol. Alani inangon boru nenggulan. Ya, satabi na hubani na siyam tondong namin nenggulan. Por ini dong ijon. Nay maay. Aya satabi tini, seido masalah ay. Memang ay kan nenggol bah nini. Ape halak mangindo gol kan na itu kan. Ape halak ni nenggolan on nenggol bah nini. Kan lang das gol ni. Koran ni peneng nenggol kan na itu kan. Ay ma riap do pa kon hita on masih si jengesan. On masih bujuran. On masih on maganupan ulang dong na komplain na siyam. Asi jongjong maham lo binang buka ham masker ni ham. Iya, on masih jengesan, on masih bujuran. On aja, on ma. Oh. On ma bornengay. Iya. Jadi hanami martugas. Anggo listrik pituon lang dong wilayah nami. Nah kebetulan do tahun baruan hanami. Riap, oh, dong pe. Oh, saya dong do tong kan ay do. Ala suhur. Aura semangat daroh ni hasi malungunay muncul tutong. Oh. Ya, namar tahun baru do hanami, halani biasa ni nasiam parkota ondo mar tahun baru huta kan. Anggo satu rapon lang parhuta do hukota. Karena itu kan, oh. Iya. Jadi hanami mar tahun baru majupai panugulan nami. Lai pakon boto. Anggo ay lang palay patanda, do may tanday na siyam. Bapak Sandri pakon mak Sandri. Oh. Ay mak, nagabi patandaan diri nami, malah suhur, jana martugas dohan nami, IGKPS Resort, Sipitu Huta 2, Marhuta, Aik Popo. Oh, on mak. Anggo doma suron malas mauhur. Anggo doma ganupan. Iya. Ya, anggo lang iboto na siyam Aik Popo. May boto na siyam. Ala suhur. Naima salnari. Horas mabata haganupan. Bapak inang ita haganupan na niargani Tuhan ta Jesus Kristus. Bani tahun 2022. Buedo kebiasaan. Buedo cara hidup ta. Na idalani hita dengan kebiasaan. Dengan peraturan. Dengan haganupan. Bahkan ada perubahan yang kita alami. Yang sogiani ibain hita do rancangan-rancangan HP bani tahun 2022 ay bahat do iluar rancangan na idalan kon kita. Bahkan hal yang tidak kita inginkan juga terjadi do ibagas guluta naboritan pusokan niuhur haganupan ay lang tarlalangi hita bapak inang sonay agena maposo. Ito nga perdalanan gulut tetapi bani tahun 2020 toluon bani ari na pawalukon jana jam na pasapuluhon lewat 40 Dumaho maboy iya tahun hita
bani ari waluharion. Banyak pengalaman yang kita alami. Dan memang benar. Terkadang juga tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terkadang homa lang sesuai songon ahana imimpihon hita. Margati. Berubah. Ibagas haganupan. Sonay do homa pengalaman ni Johannes Pandidi. Ibagas kajongjongan ni selaku pandidi. Nah somal, nah ididi adalah orang-orang yang datang untuk mengalami perubahan. Tapi bani konteks ni ambilan tahun aima Yesus anak ni nebata. Aha pengakuan ni Bapak inang hita haganupan. Ibagas naman jua si Johannes ni nima. Audo namin patut didionmu. Bapak inang, on ma karakter no kanne sobut hanami. Gejolak hidup. Perubahan-perubahan itu ada. Songon Johannes yang mendidih dengan air, dengan perubahan, tetapi Johannes memahami Yesus datang. Mendidih ibagas tondui napasing. Luar biasa perbedaan nih. Luar biasa. Sonaha pangahap nih. Tetapi na idida hita ijon aima ahana isobut Tuhan Yesus bani naman jua Johannes. Tapi ibalosi Yesus do paturun ma sonai lobe ay sonai do patut hita manggoki sagala hapitoron. Bapak inang hita haganupan. Bani evaluasi tahun 2022. Bani perjalanan guluta bani tahun ini. Apakah sudah banyak kehidupan kategori tak? Nah songon pengalaman yang perlu kita rimang-rimangi. Naija, memang gogota yakin dua nami kuria GKPS cililitan on halak-halak napaten, amin. Napentardo na siam, amin. Songon na lemas. Namargogo do na siam, amin. Iya. Tapi bagasai dongdo keterbatasan tak. Dongdo kelemahan tak. Marition ambilan taon. Gabi perenungan. Yamin kon hita do ibagas kelemahan taai keterbatasan taai. Adong gogo na umbani nebata. Ihap kon hita do adong nebata nama kesomani hita. Ambilan tahun pasingatkon. Ternyata rutinitas hidup bukanlah menjadi kebanggaan. Tetapi selaku halak napor saya, nebatape mangindo. Hubat tajolma napor saya hubani untuk menyatakan yang lebih. Angguya tahun bui halak ketika sudah diberkati semakin soalnya bingung. Ketika sudah diberkati, semakin. Jadi sonari selaku halak napor saya bukan cerita mencari berkat, tetapi menyatakan sudah diberkati. Amin. Bukan cerita aku harus diberkati Tuhan dulu. Tapi domai batubu hita, hidupku selalu diberkati. Songon pengalaman ni Johannes ijon Bapak inang hita haganupan. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, paturun emak. Berarti karya Allah, kehendak Bapa yang mau dinyatakan. Naimah homa bani ambilan tahun. Mari kuria GKPS Cililitan secara khusus halak nama rapor sayaon secara umum, secara teristimewa orang-orang yang selalu rindu untuk selalu dipakai Tuhan untuk menyatakan berkat. Lebih lagi, halanya Johannes juga sudah dipakai Allah maritihon partubuh ni Yesus Johannes do. Gabe tanda halungangan halani Elizabeth na lang marniompa. Tetapi ketika kehadiran Yesus, kelahiran Yesus sebagai manusia, dia menjadi jalan
Tardini pe Yohanes si pake. Jadi non mahita bani gulut taon. Ham bapa, ham inang. Kita dipakai Tuhan menyatakan berkat. Oleh karena itu, sempurnakanlah tetap hidup kita senantiasa di dalam Tuhan. Dan biarlah kehidupan kita tetap gabe harusuni Tuhan. Amin. Gabe harusuni Tuhan. AGP bue na hidup pak konheta. Apalagi bani tahun 2022. Bahkan sampai sekarang banyak dilema. Bahat ungut-ungut. Susah marungut-ungut. Sonang pe marungut-ungut. Ya, masih tertawa na siam. Fakta. Susah pe marungut-ungut. Sonang pe marungut-ungut. Halani ay mariteon 9 taon, isampurnain na ibatado, mariteon Jesus naro, gabi harosu maita, amen. Lang be sungut-sungut, pasohita maay. Tota marondos, gabi harosu ni Tuhan mahita. Songon do dingay ge. Tersurat di jamaah. Haleluya nomor 3. Nalo jauh bai golu ibahen hasusa sir Norpiga, lampalay turuskon, Norpiga do. Olio po tituruskon, hape suyuk. Langga biasa sonangan, hulombang jadi ini. Dom masuyuk, struk, stop. Norpiga do. Nalu jauh baik golumin, on mana sebutan nami. Susah pe ungut-ungut. Sonang pe ungut-ungut. Langdong na malas diuhur. Langdong na martarima kasih. Susah iya. Ya, langkuboto bengkok piga bohini tarida. Sonang pe langkuboto gijang nyuhur ni doma. Nasona. Kana itu kan? Fakta. Maka ini ambilan tahun kehadiran Yesus menyempurnakan hidup kita yang mengimani. Yang hidup di dalam Allah. Langbe marsungut-sungut agesu susah. Langbe marsungut-sungut ibagas nasonang. Tetapi susah pe parguluan marpangarapan ibagas Tuhan. Sonang pe golu martarima kasih ibagas langsung sungut. Alanya ay ma lang mau sian way. Ay ma ibanding kun dutong. Bahkan amang-amang ni dohot amang-amang ni halak membanding kun huma. Ay boy dos. Awang gui banding kun buruning gulanun ne hujay hamnikku. Syukuri apa adanya. Karena itu kan. Dan mari jalani sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan bikin-bikinmu biar ku bikin-bikinku. Opot mejin ini homa. On mana susah ay. Maka ini kehadiran Yesus di hadapan Yohanes. Mau menyatakan. Ada yang lebih besar lagi. Yang mau dinyatakan untuk kita. Terlebih nama rapor saya bani. Alani ay. Nasado kahon. Susah memang, lambing susah, halani marungut-ungut. Ay doon na masadah. Tidak akan pernah terselesaikan masalah ketika parlobi ungut-ungut na ipataridah kun hita. Maka ni dong yutan nami ay, hambohin niam songon jeruk purut desa. Tanda nasiam dope jeruk purut kan? Mana tahu dop ko si daerah utim ukuray lang itanda na siyamu sih. Tapi ang gudong na masa baru buat na siyam. Opum. Ang gusanggaw patorang sonon. Ay jado ay. Ang gusangga talo partiga-tigaan. Opum. Nini na siyam. Ay ho may pake. Si pata. Tapi uida boy na siyam lang sonay na siyam. Lang dong bikan. Tongon. Roparahni. Bahat do makatahon. Masih ungkapan ay muncul. Ala ni memang agitar sirom ya bohini tarida.
songon jeruk purutai, halani baga suhur, lampas. Tersiram pe, aku gak tahu do, hampir tersiram tapi tersiksa uhur ni amniku. Ay baru martinggilian do, martinggili hampa ko namang ni amniku. Masih butuh ham, butuh mage. Halani mata adalah pancaran hati. Karena itu kan, maka ni isinok na John martinggili taridah do. Age mar masker na siyam. Widah do. Bahat do. Susah iya ungut-ungut. Sonang pe ungut-ungut. Ala ni banding-bandingkon. Sopat may bandingkon buruning gulan ayaw pakon bapa na cukurataon. Sa tayo bapa. Kalang mungkin huma. Hupaki bahasa Jepang utik. Cukurata. Lang tongon B. Kan na itu kan. Mari kita pulihkan hati kita. Mari sembuhkan. Amin. Mari sembuhkan. Mungkin ada luka batin. Kenapa nggak bisa happy? Kenapa nggak terselesaikan masalah? Kehadiran Yesus menyempurnakan. Yesus ketika Yohanes mendidih dengan air. Yesus patandahon paroni. Kuasa sorap ni tondi. Maka disobut. Ondo anak haholonganku. Hita nagabe. Anak ni Nebata. Haolongan ni Nebata mahita. Lang gebagalan ungut-ungut tak. Dunia duna marungut-ungut tayo. Tantangan harus ada. Amin. Penyelesaian cepat. Iya. Di dalam Tuhan. Lang di dalam dunia. Alaniay pasohma. Ulang loja ni nasyam ay halani ungut-ungut robagas ni. Naloja hobay gulumin ibay na hasusaanin. Sirsirdo parsaranan in kawakon Tuhan Yesus in. Saisip ungut-ungut min paso. Saisip ungut-ungut min paso. Cuma slide-nya dulu. Mana ini? Nah, teksnya dulu. Kalau musiknya nggak usah dulu. Ala ini berpengaruh doa. Asih tambari lobe. Ayo do. Lang huma, adalah nokan huisip kundo. Baindah nikku. On malu kabatin maya mangidahaw. Api baru roh do piaw. Do magabi do usaaw nini. Tolu 62 ayat sada gila Bapa. Ase 2020 toluon lang dong be susah pikiran ta. AGP guok tantangan. Gok hamaholon pikiran. Tapi ipasonang Tuhan hita pasalusion ay. Doma Bapa? Oke, bain kon hita mak. Mungkin lebih cepat pendeta David daripada teknologi ayo. Nalo Jehovah golumi dua-dua ya. Stop. On manuk kanay lang tertambari dope. Domaaw manarik pudas na siyam lambat dutong. Kanondo lang tertambari. Ungut-ungut dutong ibagat. Nalo Jehovah golumi. Kana itu kan on lang lalu nah hape mula kan jon na siyam lang harusun ni tuan harusun ni beguay dotong ala ni maningon ni taluhon hita nalape-lape ay nalemas-lemas ay manggolo ibaga sapor saya namar pangarapan gogota ipabayu amen. Ay do paruhuran tapi ipabayu pikiran pe ipabayu marsora pe jenges anggoy ko dituak bapaon. Lisoy. Alanit bagot. Inang pinaydo. Ala ni Markaroke siaran langsung. Genges. Si Pata. Anggo lang halani. Pagkabaran Injil 2 tahun dunukan. Siya 2 tahun baywapeng. Stop mainikku. Cuma yakin doa on. Homa hitini Tuhan. Pagkabaran Injil. Jadi asih ulang homa marsungut-sungut nama nonton. Karena itu kan, ang gulang, langalan di soting ko na semangat. Ijajape ako semangat do. Coba hita, tanpa musik dulu.
Nalo dua-dua ya. Nalo Jehovah Golubi Iba. Ya, stop. Mungkin ay mah kemampuan ni GKPS Cililitan on. Asa Europe ama musik. Nah. Mana tahu pakai musik on lambin semangat. Halo Jehovah Gulubi ibahen hasusani silsido parsaranani kawa kon Tuhan Yesus saisi ungut-ungut min paso saisi Sudapdo kan inang ay do anggula martinggili pe inang pakon bapa do dingkon lobion anggulo merepit mainang bapa sasip ungut-ungut min paso lang sound tor martonggo ay do anggoy bagas harus uni Tuhan ana itu kan. Jadi mungkin lang semangat na siya mandoding konon alani judul atasnya doding pangapohon. Jadi bayangan pangapohon dong namate. Karena itu kan. Ape sebetulnya paima mangapoy alak hita dulu be. Mangapoy dirita marition gogoh ng bani Tuhan. Amen. Alaniay. Domatarapon na siyam margogoh maita. Ipakai Tuhan do kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Jadi sangka mandoling konsaisip ungut-ungut min jolom hita somantada. Rado na siyam. Isi na lang manjolom berarti ada apa dengan hatinya. Berarti ada kebencian. Tahun 2022 belum tuntas. Karena itu kan. Lape saisi pasoma namar si dom-doman. Ion homa somanku tetangga saundulan ini. Aman do pinasiam kan Bapak? Age sabangku inang pakon Bapak sa rumah radu dah. Ondo tong. Kecewaan. HP aido pasangan sadukah ni dukah ni. Tapi halani do dingon ondo nini homa. Salah hai. Mari kita saling menguatkan sehingga tahun 2020 tahun paridup niuhuran namambain gogo paruhuran, gogo pikiran, gogo haganopan lakah guluta ibagas Tuhan. Aya dulingkon hita salinari nasiampe semangat ba ubani nasiam tim nami parkibot pe ulang lojaham AGP 2 haliso hita semangat. Isin na lang manjolom stop ni kuda sampai marsi gogohan hita. Nalo Jehovah Golubi ibahen hasusahani silsido parsaranani kawa kon Tuhan Yesus. Kalau kita bundak dia somanta. Ungut-ungut min paso. Stop. Maka tahun saya sip. Jangan ada buang muka. Cukup sampah kita buang. Ulang muka bohita huma. Saya sip. Anggo ibaga suhur. Age lagi itori na siyamay. Dapat na siyamdo. Ulang halani teksay. Saya sip. Seolah-olah buang muka bayi tetangga. Nah, ingat sangga manjolem pundak tori hasomani. Lang pita pundak ni tori. Lang marna besan na siya kan. Lang kan pa. Na siya marbesan. Iya, hati-hati. Iya. Ang gunay hita ma. Pawakil dah.
Oke. Nasiam am hujai ma par keyboard pakut keyboard ni maya. Asih sahati. Halani nokan ibadah pertama songon terganggu kan. Ondo masa hati lang dombe terganggu, puji Tuhan. Jadi naima sabar hamdap permusik nami age salah hon teruskan hita. Iya. Oke, coba. Nalo Jehovah gulumi ibahen hasusani sir do parsaranani kawa kon Tuhan Yesus ini ya benita sai sip ungut min paso sai sip ungut min paso sai sip maho kawa kon Yesus on mas berapa nih terpuji ma Tuhan kehadiran Tuhan pe membain malas niuhur kehadiran Tuhan membain hita lambin terbaik ibagas goluta tahun 2020 tolu andalkon ma Tuhan ibagas guluta sonari patar rosi sadoka nidukani amin martonggo meita. Terima kasih ham Tuhan nebata tongon parohmu Tuhan kehadiranmu Tuhan gatido ilupahon hanami tongon gatinan dohan nami parlobe mengajam kon gogo akulan nami gogoh gul hat dunia onon Tuhan. Terima kasih Tuhan. Rosumu mana saut bani hadirion nami. Rosumu mat Tuhan. Nama mubai hajonjongan gulun nami. Terlebih kuriamu on Tuhan. Kuria GKPS cililitan on. Sonehoma haganupan nama boge barita. Ambilan nama dear. Sehingga kami mampu lebih lagi Tuhan menyatakan kuasamu di dalam kehidupan kami. Bukan memaksakan kehendak kami, kehendak-Mu lah yang jadi. Terima kasih Bapa. Tahun 2023 lang iboto hanami ahana terjadi ahana siol ialami hanami. Tapi por saya hanami Tuhan adong doham namampar gugohi napabayuhon haganupan lakah-lakah gulun nami. Napabayuhon haganupan paruhuran apa pikiran. Halani hamdo. Tuhan nami sonari rosi sadokah nidukahni. Secara khusus Bapa takas torangdo kemampuan ni pagori ni kuriamu on. Kemampuan akula halani in Bapa marondos hanami. Pargogoyam haganupan pagori ni kuriamu on. Ase lambin maragugon ibagas ham. Terlebih hubani haganupan orang tua nami nadop lanjut usia. Naija Tuhan ibagas keterbatasan ni si dia. Buedo harapan siol ni urni si dia. Tapi halani hajongjongan kemampuan ni si dia. Taludo haganupan in Tuhan. Marondosa nami hubamu ase orang tua nami nalanjut usia on Tuhan tetap ibagas ham. Marhagugon maruhur ibagas ham. Pasal ekonomi, pasal haganupan tanggung jawab golu terlebih hubamu. Ase tetap setia ibagas hajongjongan si dia. Sone age Tuhan martonggohan nami hubani kuriamu na ibagas pemulihan, pengobatan. Terlebih Tuhan hubani Bapak Jepri Ren Purba, Bapak Situa Andi Parulian Sinaga, Bapak Pendeta Juniaman Tawar Saragi, Nabani Ari Patar Homa Andalan Kontrapi, Bapak Situa Rasden Sipayung, Haut Sitompul, Situa
Lesmariani Purba, Inang Situa Abina Boru Semarmata, Inang Situa Merliana Saragi, Bapak Swesdin Saragi, pakon haganupan nalang tarsobutan hanami Tuhan. Olong hatimu Bapa, hamba tetap campur tangan mahamba ni pemulihan ni si dia, tambar na pangan si dia, sonay agi inang nyonya Tarianus Damanik, pemulihan i rumah. Holong hatimu Bapa, pasu-pasuam tambar na pangan si dia, pasu-pasuam ruangan si dia, rumah ni si dia, keluarga ni si dia Tuhan. Asimaragugon si dia ibagas pemulihan in, jupahan hamalumon na humbamuma. Por ini kuasa hagalikon dunia on, ibagas hamdo si dia Tuhan. Daum main, salpu main, olong hatimu Bapa. Sonay agi paguri ni kuryamu, nyombah haganupan na etek namang hodang, namar sekolah, namar sari horja pakon namar sari pasangan hidup. Ipondo sanami hubamu, olong hatimu Bapa. Kasi tetap si dia bihar mangidaham, jupahan pamboto pangarusion. Sonay agi haganupan paguri ni kuryamu, nalang tersobutihan nami sada marsada. Asi ibagas pasu-pasu na umbamu ma, gulu ni si dia gabi pasu-pasu, anjasari itonga-tonga pardalanan gulu hapor sayaon. Terima kasih ma Tuhan mahidup maham, ibagas Yesus ipondo sanami mahadirion nami on. Terpuji maham. Amin. Ay mayondos kon hita galanganta. Tangan hita malubi hatan ini batana gabi onjolan batal lahu manggalang. Ay manatar surat bani. Pesalmen bindu 50 ayat 14. Galang kon mabagal nyuhur bani nebata. Anjaha galari mabaga-baga mubani si timbulan in. Sonari ondos kon hita ma galanganta.
Riap mahita jongjong. Martonggo mahita. Mangundoskon galangan tahubani nebata. Ham Tuhan nebata, Bapa nami, parder layak janana unja huben nami. Terima kasih mahaton nami hubamu, halani tongtong do ipasu-pasu ham guluh nami. Doma ia somani ham hanami jana ipasu-pasu ham horjan nami, dasubani sadarion. Sonari, ibagas malas ni urodo hanami, mangondoskon buah ni horjana do pinapasmuin, gabi galangan hatari makasihon pakom puji-pujian nami hubamu. On pese jalo hamma galangan nami on. Bahay na sangapon ni guranmu, jana mambahen, lambin marhataridahan harajanmu i dunia on. Ibagas goran ni anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami, jalo hamma tonggo nami on. Amin. Bamu o Tuhan manomba awon. Ham Tuhan nebata, Bapa nami pargugu na sotarimbang, haruan ni pasu-pasu, puji-pujian pakon terima kasih ma isombahkon hanami hubamu, halani ipatalar ham do holongmu na begalin, marhiti Yesus Kristus anakmu in. Tondina pasing ma paliarhon uhur nami, asetorang ididahan nami sinondang na humbamu. Asomani, jana pargugoy hamahan nami. Haganupan pagorini kuriamu. Ase ibagas haring gason, pakon malas niuhur. Makaguluhkon, jana mengambilankon hatamu. Maidop mauhurmu. Balosi hama tonggo nami. Mariti anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Laho manasyam, jana tetap manasyam, ulang mubah-mubah, anjalam bin surungma, ibagas horja ni Tuhan in. Ay iboto nasyam, sedo na soya-soya, halo jaon na siyam ibagas Tuhan in. Jalo hamma pasu-pasu humba ni Tuhan nebata. Ipasu-pasu anjaha iparor Tuhan nebatama. Isondang kon Tuhan nebatama buhini hubamu. Jana maidop mauhurni mangidaham. Idopak kon Tuhan nebatama buhini hubamu. Jana ipasorak madameni bani tondimu. Amin. Oras mabata haganupan. Shalom. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.